Ujabule umndeni obungcwaba kuboshwa umsolo obulale ngehluku isihlobo sabo. Nginibingelele phinde futhi-ke nginamukele kuzona ezindabeni ezihamba phambili zemfezeko Media News. Mina lami igama-ke umfezeko Ntuthungwa Khumalo bathi ilasibona amagumede. Ngizophinde ngicela ingane kwethu-ke ukuthi uma ngabe usemusha kuleli khasi wenze sure ukuthi uyasubscribe bese uyangilandela ku-Facebook @mfezeko ilasibona amagumede, kanjalo naku-TikTok @mfezeko_162. Nganza kwethu-ke ujabulisa abaningi laphana-ke umndeni obungcwaba kuboshwa umsola obulala isihlobo sabo ngehluku. Kuthiwa usithakasele imindeni izindaba zokubosha kobe yisoko lesifazane obulawa ngehluku ngeledlule enkwezane eDoornkop kwaDukuza. Ngokusho kukadadewabo kamufi uNkosazana Kholeka Mthethwa, umsolwa ubhadanywe amaphoyisa eMelmoth lapho kuthiwa bebhaxe khona. Ubebaleke-ke kulandela isigameko sokugwaza aphinda anquma uNkosazana Happy Mthethwa beneminyaka engu-35 ngesonto eledlule. uNkosazana Mthethwa utshela iSolo Izolo ukuthi-ke kubajabulisa kakhulu ukuthola lezi zindaba ngesikhathi kusaqhubeka inkonzo yomngcwabo kamufi. Izindaba zifike ngenduna endawo othe-ke itshelwa ngamaphoyisa ukuthi isiyedluliselela umyalezo njengoba bona bengatholakali emafonini. Bajabule kakhulu ukuthi-ke lithi liyaphansi ibhokisi likadadewabo naye zibe zimkhalela kusho uNkosazana Mthethwa. Uthe-ke babona injabulo nasebusweni bezingane zikamufi emva kuvela kokuthi-ke bezimkhalelwe umsolwa. Uthe njengoba ezovela enkantolo abakulindele ukuthi inkantolo imdedele ngebheli umsolwa ngehluka senze umufi. Bazobe-ke bagcwele khona nomphakathi bayosho ngezilwenye ukuthi-ke akangadedelwa nhlobo ngebheli, bafuna bolele phakathi ejele. Uthe-ke umufi kuthiwa-ke ubesenesikhashana esincane nje efudukele eGoli ukuyozama amatoho. Kuthiwa-ke ubebuyele izinkonzo zephasika ngempelasonto edlule njengoba kuthiwa wahamba wayokhonza impelasonto-ke nezinye izihlobo. Kuthiwa wathi uma ebuya ngesonto bahlala isikhashana wasethi-ke usaya emzini obekuhlala khona isoka lakhe ukuyolanda izigubo zakhe ngoba-ke uselitshelile ukuthi-ke bahlukene. Kuthiwa-ke akabangasakwazi nokuzithatha izingubo njengoba kwasuka ingxabano emzini okwakhele khona naloko-ke ubekuhlala kuwona isoka lamgwaza wayowela kuveranda umakhelwane lapho kuthiwa khona-ke lafike lahosha ummese lase limnquma phambi kwabo. ngoLwesihlanu kusabalela izikulumo eziqoshiwe lapho belisho khona ukuthi-ke alizisoli inhlobo ngokumbulala. Lezi zikulumo kuthiwa-ke belizithumela kwigroup ya-WhatsApp womphakathi limsola ngokungaziphathi kahle. Lathi-ke lalishilo ukuthi lizovele limbulale liphinde-ke lathuka namadoda endawo lathi-ke limbulale ngoba wonke angabafazi. Ngaza ukuthi zona indaba esinethulela zona ezihamba phambili, indaba ezibuhlungu kodwa futhi indaba ezimnandi zokutholakala ukuthi-ke umenzi wokubi ukhalele ngamasongo kasi egonyela. Sengiphuma kanjena ngiyabuya nezilandelakho kwividiyo elandelakho. Niziphathe kahle, nibe nosuku olumnandi. Ngithanda khona.